نتوحد كأكراد. ببونه سالوگرا شستمین سر دمازراندنا یکم پارتیا سیاسی روجاوای کردستانی لخستنا قامشلویا پارتیا پیشورلو او روجوجان به درخستنا آهنگکی و با آمادبونا نونرین پارتیین سیاسی جهمو پیکاتین هرمی. وەکەم زانن ئیرۆ سالفەگەرا شێستی یا دەمەزراندنا پارتیا پێشڤەر و کورد لە سووریایە ئیرۆم بێ چالەکیە رابوون ناماک ژێ هەیە ئەم دخوازم بگین دەوای ملەتێ کورد لە سووریا و ژدەی سووریا ئەو کاربن ئارمان جوان بچی بینن و ئەم قەدیا کوردی لە هەندری سووری حەل بکن ji ber ku rastî wek em pêş dizanin qediya kurdî li Sûrî hel dibe gel derek tij dervî Sûrî. یکمین پارتیا سیاسی روجاوای کردستانی هات دمازراندن دی سال 1957 ده شبو بدستخستنا مافی ملت کرد سوریه هر واج بورا کنا پروژه شوفینی سر ملت کرد جالی خواه سرکرده کش پارتیا پیشورلو سر گرنگتیا رولا ملت کرد پیشروجا سوریه گوت سوریا پیشروج نای آواکرن گو مافی ملت کرد نمسو گربه لو كرد قوتك سركي دناف خلق سوريا دي سوريا ناي آواكرن بيگو كارب ما في كرد يعني اگر نيديتن دناف دي ورولا كرد نيديتن قلق زحمت ايرو او سوريا بي آواكرن اف بقوا دوي آلي دي آليه كي برهما بي خباتا 6 سالي جوي پارتيه و پارتيه گو دناف تفكرا سياسي كردي دي جيو هجا گوتنی گو 14 حزیران سال 1957 ده گروپک شلوشنبیرن کرد مینا آپا عثمان صبری و حمزه نویران و عبدالحمید درویش یکم پارتیا سیاسی دامزراندنه پایتخت سوریای شامی شبو بروانی بر مافی ملت کرد سوریای بکه دارا برکات کردسات نیوز قامشلو